Assalamualaikum. Waduh, gemuk amat badannya nih. Gemuk amat, badannya gemuk. Oh ya, lagi santai nih, habis makan kenyang. Ya, habis makan kenyang nih. Badannya gede nih guys, lucu nih guys. Badannya gede. Habis kekenyangan makan nih dia nih. Mukanya tembem tuh lucu. Lucu nih, badannya gede. Tuh badannya gede, buntek. Ya. Cing. Tidur ya? Tidur dia nih. Tuh badannya gede itu. Makan melulu sih, badannya jadi gede tuh. Oke guys, begitu saja informasinya. Assalamualaikum.